sugar. Honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. 1, 2, 3, 4. This happened once before. I came to your door, no reply. They said it wasn't you, but I saw you peep through your window. You know, if you break my heart, I'll go, but I'll be back again. 'Cause I told you once before goodbye, but I came back again. As a girl what she wanted to be, she said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star of the screen, but you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car, and baby, I love you. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Oh, oh, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you love to hear. I'm in love with you. Try to see it my way. Gonna have to keep on talking till I can go on. Wanna see it your way, by the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. I should have known better with a girl like you, that I would love everything that you do, and I do. Hey, hey, hey. He's a real nowhere man. Nowhere land. You're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, 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 that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. The stars on 45 keep on in your mind, but we can work it out. Remember, twist the shout. You still not tell me why and no reply. Evo ovi, nek nas gurnu. Stop! Ajmo, neći da upali, ajmo malo gurite. Ajde, jeste momci. Ajde vi ste života da malo gur, neći da upali, ne znaš kamo je gur. Šta je treba gurat, reci? Šta je treba gurat? Evo, mučim se, neći da upali. Ako morate malo guriti vedla, ali neći da upali. Dobre, ej. Ne, nije. Valjeni. Hvala, desi si, Marija. Šta se radi? Ma ništa, neći da upali. Kako će ti upal Bog te pomoga kad ti je spala razvodna kapa? Vidite li vi tu ištak? Ubio te grom, vidi da ti je spala razvodna kapa. Ja ovaka stara to bi napravila.
Bože moj, Bože, njih, njeve, rađe i majstojluka moj, Ivan, ako ti budeš taki, neš nikad ništa. U njima uvijek je mir, tople riječi kada šuti. U njima uvijek sam ja, dok spavam, dok se budi. U njima ljubav vječno traje i nikad ja nisam sam. Kad suze skrivaju i se smiju, ja znam, najljepše su oči, oči moje majke, kao plavo more, kao cvijet iz bajke. Najljepše su oči, kad sigurnost daju, da te brižno prate, samo oči majke znaju. Sviće naša zadnja zora, na mom licu prva bora. Ko se rastaje, nisu breze i jablani, bijele ptice i gavrani. Pa ko se rastaje, zapjevajmo svi
Rastaje se naša generacija, pozdravimo se, zagrlimo se, za sve one dobre stare godine, stare godine. Nazdravimo gore čaše, neka zadnje veče naše bude najbolje. Nek se pjeva ove noći, nek se staro vino toči, ustaj zora je. Zapjevajmo svi pjesmu rastanka, rastaje se naša generacija, pozdravimo se, zagrlimo se, za sve
nam došli. Pozdravljamo sve okupljene maturante i profesore, kao i one koji su pozvani na našu zabavu, a nisu bili u mogućnosti pridružiti nam se. Pozdravljamo vlasnike i osoblje salona Viktorija, snimatelje i fotografe, te članove benda Posebna vožnja. Oni će nam svojim profesionalnim angažmanom pomoći da ova večer bude što ljepša. Ova maturalna zabava predstavlja vrhunac našeg školovanja, krunu svih iskustava i znanja koje smo stekli s našim profesorima i kolegama. Od ove večere krećemo toliko željeni svijet odraslih, te ćemo se potruditi dokazati da smo sposobni predstaviti sebe same, naše roditelje, školu u najboljem svijetu. Ponajprije se želimo zahvaliti našim roditeljima što su nas pratili kroz sve ove godine školovanja i pružili nam nesebičnu ljubav i podršku, pogotovo u mnogim teškim trenucima na koje smo nailazili. Iako večeras nisu s nama, ovo je njihova maturalna večer. Jednako su važni naši profesori, a posebno razrednici. Oni su bili naši drugi roditelji, nisu nas samo podučavali, nego i odgajali. Zajedno smo prošli puno toga, mnogo lijepih, ali i manje lijepih trenutaka, a kada sve zbroji, ipak se može reći da su napravili jako dobar posao. Zaboravimo na sve prepreke na koje smo nailazili. Neka nas u budućnosti vežu samo lijepe uspomene i saznanje da smo jedni drugima obogatili živote. Pritom, mi maturanti izražavamo najiskreniju zahvalu svim profesorima što su nam tako nesebično pomagali u nastojanju da odrastemo i oblikujemo se u kvalitetne mlade ljude. Također se zahvaljujemo sponzorima koji su omogućili da ova večer bude u što svečanijem tonu. Financijski su nam pomogli Globtur Međugorje, Udruga Gocelja Posušje, PIN Rična Posušje i Općina Posušje. Isto tako gospodin Šušnjar je ponudio određene popuste za usluge snimanja i slikanja, čima je najljepša hvala. A sada pozivamo najmlađu razrednicu maturanata, profesoricu Jasminku Petric, da kaže nekoliko prigodnih riječi. Dobro večer svim maturantima, kolegama profesorima i ostalim uzvanicima. Meni je pripala čast da vas sve pozdravim. Sve u svemu želim da se dobro zabavite, da vam bude ugodno, da vam bude lijepo i da ovu večer pamtite do kraja života. Ugodnu večer. Evo nakon ovih jako drvih riječi, pozivam Božanu Begić, učenicu 4. D razreda, da se u ime svih maturanata obrati razrednicima, profesorima i svima zaslužima što večeras možemo proslaviti kraj našeg srednjoškolskog obrazovanja. Poštovani profesori, večeras mi je pripala izuzetna čast da vas ovdje pred vašim đacima, sadašnjim maturantima lijepo pozdravim i u ime svih maturanata srdačno zahvalim za sve ono što ste učinili za nas. Zahvaljujemo se također roditeljima koji su nas podupirali zajedno s vama kako bi završili ovaj ispit zrelosti. Teško je u ovom trenutku naći prave riječi zahvalnosti za vaš trud i trud naših roditelja, kao i riječi isprike za sve ono propušteno s naše strane. Zato vam večeras još jedno veliko hvala i ugodno druženje s nama. Slijedi najuzbudljiviji i najsvečaniji dio večeri, prozivka po razredima. Budući da na život gledamo u najsvjetlijim i najljepšim tonovima, nadamo se da će sve ono što nas čeka u budućnosti biti ružičasto kao ove ruže što će nam ih uručiti razrednici. Pozivam predstavnika 4. A i njihovu razrednicu, profesoricu Danicu Dutinu. Martina Bakula. Ana Bašić. Danijela Bašić. Ivana Bašić.
Ante Begić. Monika Begić. Mario Čujić. Ante Galić. Dijana Gavran. Jelena Gavran. Marko Koštro. Marija Martić. Marin Martić. Josipa Mikulić. Martina Musa. Ante Petričić. Marina Reza. Josipa Sablju. Ivana Soldo. Ivan Srebrović. Marija Širić. A sada komentar za našu razrednicu. Draga razrednice, 4 godine vi ste se borili da biste od nas ljude stvorili. 4 godine vi ste se mučili da biste svoje mulce njemački naučili. Mulci smo bili, mulci i ostali, ali smo bolji ljudi sigurno postali. I da ne duljimo, večeras vam možemo reći samo jedno. Danke schön, ili za one koji nisu razumjeli, hvala lijepa. Vaš četvrti ja. Hvala. Molimo i profesorcu Renatu Čale da nam se pridruži, imamo darove za nju. Molimo 4B njihove predstavnike da nam se pridruže. Pešlić Jerko. Bonić Katarina. Pušić Martina. Crnogorac Marijana. Galić Marijana. Galić Žana. Knezović Martina. Kovač Zvonimir. Landeka Dijana. Landeka i Jerko.
Landeka Josip. Landeka Križan. Landeka Lucija. Lončar Danija. Lovrić Bože. Markota Tomislava. Miličević Mario. Orec Martina. Penava Kristina. Ramljak Marija. Tomić Ljubica. Vrajković Marina. I Branković Mario. A sada pozivamo 4. C i njihovu razrednicu Miru Crnogorac. Prije toga za našu razrednicu mali poklon. Arapović Frano. Bado Katarina. Bešlić Vedran. Čamber Denis. Galić Ivan. Krkač Jan. Jukić Kristina. Jukić Marijan. Kologa Ličana. Lončar Zoran. Majić Antonije. Marić Ante. Markić Mihaela. Mitar Manda.
Nenadić Ivana. Penova Martina. Pišković Zvonimir. Rezo Stipe. Zlopaša Martin. Landeka Drago. Galić Vjekoslav. Na kraju par riječi za našu razmicu. Ovo je večer koju smo dugo čekali. Svi smo skupa, svi smo veseli, a uz nas ste vi naši razmici. Kao i ove 4 godine. Nema tih riječi kojima bismo vam zahvalili za sve što ste učinili za nas. Rastanak je uvijek težak, ali večeras ne smijemo srce prepustiti osjećajima, već veselju, sreći, da ne duljimo. Znajte da ćemo zauvijek pamtiti vas, da ste bili nam druga majka. Nadamo se da ćemo za nekih par godina biti vaš ponos, a možda da neki od nas sjediti s vama u zbornici. Nemojte nas nikada zaboraviti, voli vas uvijek vaš 4C. Ana Begić. Angelina Begić. Božana Begić. Željka Begić. Josip Crnogorac. Mario Čamber. Kristina Jakovljević. Ivica Jukić. Nedjeljka Jukić. Zorica Jukić. Iva Jurišić. Ljiljana Jurišić. Naravno Josip Kovač. Martina Leko. Josip Mandurić. Josip Maras.
Mirjana Mikulić, koja nije večeras s nama, želimo da brzo ozdravi, a rušit ćemo je mi po njej. Ivanka Miličević. Milena Oreć. Ana Petrečušić. Ljubo Petričušić. Ivona Pirić. Martina Protuka. Marijana Rajić. Anica Ramljak. Martina Ramljak. Dragan Ripić. Dragana Ripić. Iva Soldo. Mirjana Šarić. Željka Šego. I Ivana Topić. Obratit ćemo se sa par prigodnih riječi za našu razrednicu i još nekoliko profesora. Odmah na početku ispričavam se zbog toga što ću malo odužiti, ali nećete se vi ljutiti kada čujete da imamo za svakoga po nešto. Naša razrednica je nama naravno posebno odnos na druge profesore, ali ima njih još mnogo koji su se mučili s nama 4 duge godine kao i ona. Odmah se sjetimo profesora Pavića, koji dok bi mi trčkarali, on bi uz nas pomalo učio engleski, a kad Maras ili ponekad Rekaca nešto naprave, on najčešće can't believe. Profesor Pavković s nama je 2 godine, ali nikako da se oslobodi straha od zbornice ako je sad u kabinetu fizike. Ana Galče naći će bez komentara, ali nekad joj ipak nešto dođe, pa nekoga zalijepi tako da ta fora nikada ne prođe. Helena Lončar, slobodno možemo reći, bila nam je kao druga razrednica. Sigurni smo da ona to zna. To je žena sa najvećim razumijevanjem na svijetu i da postoji nagrada, od nas bi je dobili vi. Profesorici Josipi Konđi nije draga škola kao ni nama. Ona to sve na brzinu završi, samo ako nije galama. I bila je najveća autoritet nad nama. Baš briga Snježane Mihalj, što nikada ne dođe malo više od pola razreda na kontrolni, njoj je to baš super. Ona njega na sljedećem satu ponovi i još 1 sat odmori. Tijana Matić, znači sve smo rekli. Nemojte se ljutiti vi koje nismo spomenuli, jer ste vi vjerovatno bez mane, ali oni koje smo spomenuli, nemojte nas pogrešno shvatiti, nismo mislili ništa loše. I evo, opet šećer na kraju. Razrednici hvala za sve vrijeme provedeno s nama. Iako mogla je malo više pravdati sate. Ali zato se ne ljutimo, jer ipak smo ih mi napravili.
Sretni smo i zbog toga što smo cijelo vrijeme bili prava zajednica. Od prvog razreda, kada nas se 33 upisalo u prvi D razred, i evo, do zadnjeg dana, kada nas istih 33 završava 4. razred. D, naravno. Nadamo se da ćete se u životu nas 6 sjetiti, a pogotovo prekrasnih 8 dana ekskurzije koje smo proveli zajedno s vama. Bili ste najbolji, iako priznajemo nismo se nadali. Uvijek mislimo da je tuđe bolje, ali moramo tuđe cijeniti, a svoje voljeti. To shvatimo tek na kraju, kada ostajemo bez tog nečega. Razrednice, bili ste najbolji. Imamo jednu sitnicu za našu razrednicu, da nas još češće sjeća, iako znamo da će nas se sjetiti. Sada pozivamo predstavnike 4. E razreda i njihovog razrednika Ivicu Markotu. Helena Bakula. Ivan Bakula. Andrijana Bašić. Ivana Bašić. Katarina Bešlić. Marija Bešlić. Petar Bešlić. Martina Boras. Ružica Bošnjak. Tomislav Bradavić. Zdenko Budimir. Jerka Crnogorac. Ines Galić. Ivana Galić. Nikolina Krkač. Katarina Jukić. Kristina Jukić. Ante Jurišić. Martina Karamatić. Ante Lebo. Čane. Ante Lončar. Ivana Marić. Mirjana Markota. Ivica Miličević.
Marko Penava. Ivan Petrić. Ivanka Radoš. Matija Radoš. Ivana Srebrović. Ivana Vukoja. Doris Zlopaša. Martina Zvonko. A sada nekoliko riječi za našeg razrednika Ivicu Markotu. Dragi naš razredniče, evo prošle su i ove 4 godine. Kao da je bilo jučer kad smo prešli školski prag i susreli se s vama. Tada smo bili djeca i nismo shvaćali koju odgovornost imate na sebi. Znamo da su naša djetinasta pravdanja bila naporna, jer svaki sat razrednika slušali ste ista opravdanja, ali isto tako znamo da ste nam željeli pomoći, mada to nikada niste željeli pokazati pred nama. Shvatite, bili smo djeca i imali smo bujnu maštu. S godinama smo vidjeli što nam želite dokazati cijelo ovo naše školovanje, a to je da učimo radi sebe, radi boljeg sutra i da se kroz naše odrastanje naučimo odgovornosti. Jako nam je drago da smo imali mladog razrednika koji je razumio sve naše mladenačke ludosti. Vjerujte da nam je zbog toga bilo lakše suočiti se sa školskim problemima. Nadamo se da niste upamtili naše loše strane, već samo one manje loše. Zato želimo da se svog 1.4. sjetite sa smješkom i pozitivnim stranama, jer ipak smo mi bili vaše prvo razredništvo. Vaše ćemo savjete nositi kroz cijeli život, da slijedimo svoje snove, ali jedan nama najdraži savjet uvijek ćemo pamtiti. Srednja škola nije obavezna. Molim vas, vaš 4. Molimo profesore da se pridruže našem razredniku jer imamo nekoliko darova za njih, a to su Renata Čale, Danca Dutina, profesorica Dijana Martić, Vjenko Čamber i profesor Ivica Pavković. A sad pozivamo predstavnik 3. i njihovu razrednicu Jasminku Petrić. Bakula Ivana. Bakula Mari.
Barać, Dražen i Ibro. Bašić Dragica. Begić Danijela. Bešlić Danijela. Biško Petar. Hrkać Tomislav. Jakovljević Ljubica. Jukić Ivan. Jukić Mario Bilder. Jukić Martina. Jurišić Martina. Karamatić Ante Mrvica. Karamatić Kristina. Vladeka Branka. Lončar Petar Sebić. Marić Ivana. Marić Katarina. Mikulić Ivana. Miličević Marija. Nenadić Ivan. Ustaša. Perava Anđela. Benava Ivan Dunić. Penava Zorica. Polić Ivana. Stipić Ivan Đun. Topić Ružica. Vukoja Martina. Zlomislić Anita. Zlomislić Danijel. A sada par riječi zahvale našoj dragoj razrednici. Još jednom traje tu jedan od mnogih koji život nosi. Rastanak tu je, ali ipak smo sretni, moramo reći ponosno. 3 godine prošle su u hipu, u trenu i svima nam u životu odnijela jednu posebnu ženu. Jasminka, prošla si sama svašta, od vrha do dna. Zato ti na svemu hvala. Hvala za savjete, znanje, što ste strpili naše nestašike, bez previše duke. Nećemo sad prozivati nekoga preteku i klubu. Skupa smo prošli jednu etapu, bez sutra nam život
sad mali znak pažnje za naše razrede. A sada pozvamo predstavnike drugog J i njihovu razrednicu Kujundžić Ivanu, a nakon njih pozivamo predstavnike trećeg F i njihovu razrednicu Nelu Begić. Petar Čuljak. Danijela Begić. Marica Crnogorad. Marinko Česić. Robert Česić. Marija Ćorić. Robert Ćorić. Frano Galić Zeko. Marija Janjić. Hrvoje Jukić Ribica. Ivanka Jukić. Ivica Jurišić Brkov. Kristina Jurišić. Milena Karamatić. Natalija Krnjić. Mirjana Lončar. Božena Marić. Antonija Martić. Ivan Penava Pajić. Nikola Penava Niđo. Ivana Polić. Jelena Polić. Tomislav Polić. Ante Vukoja. Milena Tolić. Ante Tomić Markov. Kristijan Bošnjak.
Sada imamo par rečenica za našu razrednicu. Ove 3 godine koje smo proveli s vama brzo su prošle. Kad smo došli u srednju školu, samo smo razmišljali kako bi voljeli što prije završiti. A sada nam je žao i voljeli bismo se vratiti. Želim vam u ime razreda 3. F iskazati zahvalu jer ste imali strpljenja. Jer mi kao djeca nismo možda do sada život shvaćali ozbiljno. Vi ste bili razrednica koju bi drugi samo poželjeti mogli. Niste nam bili samo razrednica, već i dobra prijateljica koja je uvijek bila spremna saslušati